nimba urasengera urugo Imana ikaruguha, ugasengera akazi Imana ikakaguha, ugasengera urubyaro Imana ikabikora. Ibyo bintu byose Imana yagiye ikora, nta kindi kintu na kimwe kibasha kubirinda usibye kubaka ico gicaniro c'amasengesho, co gushinganisha, ca protection kuri ibyo bintu byose Imana iba yaraguhaye. Protection yacu ntaho tuyikura ni ukubaka igicaniro c'amasengesho, gusenga. Wa mugore we haguruka usenge, nudasenga uzaseba. Wa mukobwa we nudasenga usengera ico kintu Imana yaguhaye uzaseba. Ariko ikintu conyene kizatuma umugisha Imana yaguhaye uzarinda ni uko uzakubaka igicaniro c'amasengesho, co kwambaza Uwiteka kugira ngo ca protection ngira Imana ngo Mana ndindira ico wampaye nico. Mwibuke yuko Esawu na Yakobo kubwa distraction ya Esawu byatumye yerekanye umugisha wiwe. Kubwa distraction igihe tukarangara mu bintu biraho, ariko bigatuma Satani atwiba atahagombye kutwiba. Ariko ico nkundira Imana nuko Satani abikora gutyo iyo wahagurutse ukabyibuka.